Kubona nje bonke abakhathazekile ukuthi kungani umkhonto wesizwe uthi iIFP uNdunankulu waZulu-Natal kumele aphume ezokuphima kwaZulu-Natal. Ake sihlangane ngesonto ngo-6 ntambama uzoyizwela ukuthi yini into ebangela ukuthi umkhonto wesizwe uthi awubethembi ubuholi bukaThami Ntuli. Phinde futhi wazi futhi ukuthi yini DA indlela operator ngayo eWestern Cape ingafani nendlela efuna uoperate ngayo kwamanye ama-province. Uphinde futhi wazi futhi ukuthi why KZN neLimpopo neEastern Cape yabekwa ukuthi kumele baphuwa kakhulu kwenziwe khona Eastern Cape, KZN, Limpopo. Yini ebangalo yonto leyo? NgeSunday ngo-6 ntambama awusondele ukuze yonke lento le uyazi ukuze kushawa uMonday usu-understand ukuthi umkhonto wesizwe ingakho nje umkhonto wesizwe uyihlupha ngokuthi ayibe khona i-change enza kwaZulu-Natal. Ake sihlangane ngesonto-ke ngo-6 ntambama sizobe sine-guest esizobe sinayo izocacisa yonke lento le eyenzakalayo. Siyathemba ukuthi-ke nabenkatha bazofunda ngawo uSunday ukuthi kahle kahle hayi ngoba silwa nenkatha kodwa silwa nesystem le inkatha efaywe ngaphansi kwayo ukuze operate. Asihlangane-ke ngeSunday ngo-6 ntambama uzozizwela ukuthi yini lento umkhonto wesizwe ebangela ukuthi ithi awubethembi ubuholi bukaMnumzane uThami Ntuli.